iyi ni BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Ibe byiza abakunzi ba BBC gahuza miryango mbaye ikaze mu makuru yo kuri uyu wa gatanu tariki ya 10 ukwezi kwa karindwi uyu mwaka wa 2026. Izi ni zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Mu Burundi isoko rya Ngozi ryaraye rifashwe n'inkongi y'umuriro yangiza ibintu byinshi byarimo n'ibicuruzwa byabo. Naho mu Rwanda mu gihe hari gushyirwa ingufu ku binyabiziga bikoresha amashanyarazi, hari abakoresha moto z'amashanyarazi nabo binubira batiri zazo. Niyo batiri igaragaza ko ifite umuriro w'100%, hari ubwo umuturage muzimiraho yarazi ko afitemo umuriro uhagije. Mu yandi makuru, mu mikino Ubufaransa bwabaye ikipe ya mbere yageze muri kimwe cya kabiri. Afurika nta kipe isigaranye mu gikombe cy'isi. Ayi mikino ntabacike ni mukanya Gendi Yves Bucyana. Naho mu kiganiro baza muganga cyo kuri uyu mugoroba turabagezaho igice cya kabiri cy'ikiganiro baza muganga kiza kugaruka ku kuva imyuna y'amakuru ahagarariwe na Chancellor Abimana. Mbere gutangira amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba ku buryo burambuye, mugenzi wacu Prime ndi kumagenge yaduteguriye amakuru agezweho hirya no hino. Ubushakashatsi bwa BBC bwerekana yuko abanyamahanga baturuka mu bihugu birenga 40 ubu bizwi yuko bapfuye bariko baragwanira Uburusiya muri Ukraine. Ishami rya BBC mu rurimi rw'ikirusiya riguma ryandika umuntu wese aba yamenyekanye yuko yaguye ku rugamba. Urwo rutonde rwerekana yuko nibura abantu 3500 b'abanyamahanga bapfuye bariko baragwanira Uburusiya. Benshi muri abo abarenga 2300 nabava muri Korea ya ruguru. Abandi bavuye mu bihugu bitandukanye by'isi harimo ivyo muri Afrika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Equateur na Vietnam. Igitigiri nyaco gishobora kuba kirenga ngaho. Inzego zo gutabara vyihuta mu manuko bwa Espagne zivuga yuko zihanganye n'umuriro uteye ubwoba kandi ugoye kurwanya, uriko urarandagata ku murindi munini. Umaze kwica abantu 12, abandi 23 irengero ryabo rikaba ritaramenyekana. Leta y'intara ya Andalusi yashizeho ikigandaro c'imisi 3 yabishwe n'uwo muriro muri Los Galardos. Bamwe mu bapfuye batowe bari mu modoka zabo. Aya makuru mwumva na ya BBC. Ku nshuro ya mbere Ufaransa bwashize mu bikorwa mu turere twose integuro y'icokorwa vyihuta kubera ubushuhe bw'umurengera. Departement 9 mu burengero bw'Ufaransa ziri ku rugero rwa mbere rwo hejuru rwo kugabishwa uyu munsi. Izindi nazo 24 zikazoshikirwa kuwa Mungu. Ibindi tubibaze Mimi Swabi mwijuru rya Siriake Muhawe nayo. Ubufaransa ubu bwugarijwe n'umupfunda ugira gatatu uyu mwaka w'ubushuhe bubangamye cyane, ubu bukaba buri ku rugero rwa mbere rwo hejuru mu kugaba. Leta ivuga ko ibigo byo gutanga akayaga bija kugarwa kugira byakire ab'intege nke kurusha abandi, habe n'umugwi udasanzwe wa civile wo kurondera ubundi buryo. Abategetsi mu ntara zitari nke bashizeho amategeko y'ingene amazi ategerezwa gukoreshwa. Imiriro yadukiza yatumye abantu hafi 10,000 batizabo mu manuko bw'Ubufaransa muri iyi ndwi, mu gihe amashamba yumye yatumye imiriro inyaruka kurandagata. Mu kwezi guheze mu Bufaransa hapfuye abantu barenga 2,700 mu buryo bufitaniye isano n'ubushuhe. Ubu bushuhe bwitezwe kurenga °C 40. Ishami rya ONU rijejwe amagara ku isi OMS ryagabishije yuko ikiza ca kolera muri Sudan gishobora gutuma intambara yangara gusumba, abantu bakava mu vyabo ku bwinshi, imvura nayo ikongereza amakuba y'abasanzwe mu kaga. OMS ivuga yuko abantu batari munsi y'114 bamaze gupfa kuva bitangaje yuko ico kiza cadutse haraheze indwi zibiri. Ivuga yuko indwara iriko irakwirakwira vuba mu ntara nyinshi na cane muri Darfur na Kordofan, aho bigoye cyane gushikana imfashanyo n'imiti. Latifa. Urakoze cyane Prime.
dutangiye amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba ku buryo burambuye. Isoko rya Ngozi mu Burundi ryafashwe n'inkongi y'umuriro mu ijoro ryakeye yangiza ibintu byinshi byari ibicuruzwa byabo. Icyateye iyo nkongi ntabwo kiramenyekana ndetse n'agaciro k'ibyangiritse ntikaramenyekana neza, ariko hari abagereranya ko hejuru ya 80% by'isoko byahiye. Kandi iri soko rero rikaba ari rimwe mu masoko manini kandi akomeye muri iki gihugu cy'u Burundi. Iri soko ribaye irya gatanu rifashwe n'inkongi y'umuriro mu mezi make ashize. Ni mu gihe mu kanya gashize twavuganye n'umunyamakuru Apollinaire Muzagara wa radio Isanganiro wageze iyo nkongi yabereye, ntangira mubaza uko yasanze ku isoko rya Ngozi hameze. Isoko nkuru ya Ngozi kuva ejo mwijoro ku munsi wa kane saa 2 z'ijoro niho narindi gushika safi saa 6 y'ijoro isoko iri kirasha cyane, eka no mu gitondo kuva mu gitondo gushika masaa 5 n'igice niho narindi umucanwa wariko wanyuma ariko waheza uzimya, ego mugabo urumva waruki hari no munsi wa gatanu. Kugeza kuri ubu ngubu hari hamenyekana umubare w'ibyangijwe se? Muri rusangi ntavyo barashikiza abarongoye intwaro, mugabo urongoye abadanaza baseruki bo mu isoko nkuru ya Ngozi yarayihiye, avuga yuko hari utuzu tw'idandarizo bita eshop dushika 1400 ko 80% y'utwo tuzu ibirimwe byose vyahiye. Hanyuma ubwo wenda abacuruzi bose bahuye n'ibihombo cyangwa hari abagize ibyo barokoramo bike mu bicuruzwa byabo? Hariho hamwe hatashikiriwe, ahari inzu igeretse ku bita etage hatashikiriwe kubera ikamyo yahavuye ivuye ahantu bitikobere mu ntara ya Muyinga iza gufasha kuzimya. Ego hakaba kandi n'abandi bagiye kuronka uruhusha basa n'abariko barateba bidoga, barashobora kurokora ivyabo ahatari bwashikirwe n'umucanwa, mbere no muri aka gatondo ku gatanu akaba bari bakibandanya barokora bike bike bitashoboye gusha. Iri soko rya Ngozi ryari rikomeye, rikaba ndetse kandi ryanagurirwagamo n'abaturutse mu zindi ntara. Ese ni nk'izihe ngaruka iyi nkongi yaba yagize? Ingaruka nyinshi cyane gose. Hari ikigega cya Butanyerera, abadandaza baja kurangura mu bihugu by'Ubushinwa, bakaja Dubai, bakaja za Turkiya, abandi bakaja za Buganda kurangura. Ntara zindi z'igihugu nyinshi zitari zikeza za kurangurira nazo nyene ngaha Ngozi. Ubwo twavuga ko bishobora kuba bigiye nko guteza ibura cyangwa izamuka ry'ibiciro ku masoko amwe namwe. Ico ni ngombwa uko benshi bavuga ati ntuzobona aho tuza gusubira gusumira ibiharage, umuceri ko vyinshi vyahiye, cibagiwe co n'impuzu, kubera hari impuzu, ibirato, niho hafashwe cyane gose kubera vyasha. Hari impuzu zimwe zikunda gufata umuriro bitazaniro n'ibirato vya yebo binyarutsa kurandagatisha umucano. Hanyuma Apollinaire, mu yandi masoko yahiye byagaragaye ko benshi mu bacuruzi batagiraga ubwishingizi bw'ibicuruzwa byabo. Ingozi ho byari byifashe bite? Eka nungaho Ingozi bari batanguye kuza barahimirizwa kuja gushira ibintu byabo muri assurance, mugabo si benshi cyane bari bamaze kwitabira ku kamo. Ni nk'iki gituma benshi batagira ubwo bwishingizi? Henshi bavuga yuko ari ukutaronka inyigisho zikwiye kuvyerekeye kuja muri assurance, kuko benshi ntibumva akamaro kavyo, ariko baza kukabona ari uko bashikiwe nayo masanganya nkayo. Igihe mwahageraga nta bikoresho byo kuzimya umuriro byari bihari ku buryo umuriro wakomeje kwaka kugeza bukeye? Byari imodoka bizimya umucanwa bita kizimyamwoto, yari isanzwe ihari Ngozi. Abadanaza bavuze ko itari imeze neza, ishaje, ariko inyuma y'amasaha 3 igihe cy'isaha 5 z'ijoro n'iminota mikeyi niho haza iyindi kizimyamoto iza gufasha, ivuye ahantu bita Ikomero ku mupaka wa Tanzania n'u Burundi. Yo yasa neza, niyo yatumye mbere nkuko bayivuga n'ahandi hose hadashikirwa, ikaba n'ubu mu gitondo cyo kuri wa gatanu yari igifasha mu kuzimya umucanwa rukibonekeza. None tugana ku musozi, abategetsi baba bavuga iki kuri iyi nkongi ndetse n'ingaruka zayo? Gushikubura amatari w'intara ya Ngozi yafashe ijambo ryo guhumuriza ababuze utwabo, eka n'abadandaza bose. Cyane cyane yemeye yuko abantu benshi babadandaza harimwo abahahamutse, abagwaye hahamuka. Abo bagwaye hahamuka rero mbere hakaba hari n'umwe yaciye ahitanwa n'indwara y'umutima muri abo badandaza. Buramatari rero agasaba abo badandaza, agasaba imiryango yose babona ko hariho umudandaza yoba nawe yashikiwe n'iyo ndwara gihahamuka, akavuga ko bumyarukana ku kigo kivura abantu bagwaye indwara zihamuka kiri ku Mubuga muri komine ya Ngozi, kuko basanzwe bavura ku buntu. Uwo yari umunyamakuru Apollinaire Muzagara wa radio Isanganiro watubwiraga uko inkongi y'umuriro yafashe isoko rya Ngozi
hari hameze. Reka dukomereze mu Rwanda aho leta y'iki gihugu ivuga ko igihugu gikomeje guhura n'ingaruka z'ubukungu zishingiye ku ntambara mu burasirazuba bwo hagati. Minisitiri w'Intebe Justin Nsengiyumva yabwiye inteko ishinga amategeko ko hari gushyirwa ingufu mu gushakisha ibikomoka kuri peteroli bihagije, ahavuga ko leta ikora uko ishoboye ngo yunganire urwego rw'ubwikorezi kugira ngo igabanye uburemere bw'ingaruka z'ikiguzi kiri hejuru cy'ibikomoka kuri peteroli. N'inkuru ya Jean-Claude Mwambuza. Ubwo yari imbere y'inteko ishinga amategeko ku mugoroba w'ejo, Minisitiri w'Intebe Justin Nsengiyumva yavuze ko ubukungu bw'u Rwanda bwihagazeho, cyakora avuga ko bwokejwe igitutu gikomeye n'intambara hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibikomoka kuri peteroli ndetse n'ifumbire biza ku isonga y'ibyabangamiwe cyane n'iyi ntambara, nk'uko bivugwa na Minisitiri w'Intebe. Ku rwego rw'ubwikorezi bwaba ubw'abantu cyangwa ibicuruzwa, leta ngo ikomeje gushyira imbaraga mu modoka zikoresha ingufu z'amashanyarazi. Mu rwego rwo gutwara abantu mu mujyi wa Kigali hashyizwe imbaraga mu gukoresha bisi zitwarwa n'ingufu z'amashanyarazi, ndetse hamwe na hamwe ziharirwa igice cy'umuhanda. Gusa nubwo ibi byakozwe, ibibazo by'abadepite bigaragaza ko hakiri ibibazo byinshi. Aha uyu mudepite yabazaga kuri moto zikoresha amashanyarazi zitwara abagenzi. Moto zikoresha amashanyarazi, aho abazikoresha bumva bijujutira batiri zazo ko zitabika umuriro, aho bafata igihe kinini batonze umurongo bashaka umuriro kurusha kuba bari mu kazi, ndetse banakimanga ubuziranenge bw'izo batiri, kuko niyo batiri igaragaza ko ifite umuriro w'100%, hari ubwo umuturage muzimiraho yari azi ko afitemo umuriro uhagije. Iki kibazo cyaravuzwe cyane, ndetse bamwe mu bazitwara binubira imikorere mibi ya bateri zazo. Minisitiri w'ubucuruzi Antoine Kajangwe ushinzwe ubucuruzi yemera ko iki kibazo kiriho koko, ariko ngo iyi minisiteri imaze iminsi ishakisha ibisubizo ifatanije n'ibigo bicuruza izi moto. Kwagura infrastructure ya charging, cyangwa se aho abamotari bashobora gukoresha swapping y'amabateri. Uyu munsi mu Rwanda dufite swapping stations zigera kuri 500. Barateganya ko mu myaka 2 iri imbere zizaba zigeze kuri stations zirenga 1000. Ariko harimo nuko n'amabateri nayo technology bakomeza kwiteza imbere ku buryo n'igihe ayo mabateri yamara nayo yabasha kwiyongera, kugira ngo igabanye uburemere bw'ingaruka ziterwa n'ikiguzi kiri hejuru cy'ibikomoka kuri peteroli. Minisitiri w'Intebe Justin Nsengiyumva avuga ko Leta y'u Rwanda yiyemeje gukora mu kigega yunganira uru rwego. Nkunganire yatanzwe kuva muri Werurwe kugeza muri Kamena 2026 ikaba ingana na miliyari hafi 48 z'amafaranga y'u Rwanda yashizwe mu bwikorezi bw'abantu n'ibintu. Yatumye igiciro cya mazutu kiguma ku mafaranga y'u Rwanda 2927 kuri litiro, aho kugira ngo igere ku giciro cyari kuba 3600 kuri litiro iyo icyo giciro gishingira ku isoko mpuzamahanga. Ibi byagabanyije umuvuduko w'izamuka ry'ibiciro by'ubwikorezi n'ibindi bicuruzwa, birinda ko ubuzima bw'abaturage n'ibikorwa by'ubukungu bihungabana cyane. Kuri ubu u Rwanda ruvuga ko rufite ubushobozi bwo kubika litiro miliyoni 118 z'ibikomoka kuri peteroli mu bigega byayo. Intego ikaba ari uko ubushobozi buzazamurwa bukagezwa kuri miliyoni 230 z'amaritiro bitarenze umwaka wa 2029. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Arakoze cyane Jean-Claude Mwambutsa. Aya ni amakuru ya BBC Gahuzamiryango mukomeje gukurikira. BBC Gahuzamiryango kuri Sanganiro mu Burundi ni kuri FM 89.7. Reka n'amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba cyakomereze mu myidagaduro, aho niba uteganya kujya kureba filme muri sinema cyangwa ushaka ikintu gishya cyo kureba muri uku kwezi kwa 7, hari ibintu byinshi bishya wahitamo. Harimo filme zikomeye nka The Odyssey ndetse na Spider-Man Brand New Day ndetse n'ibindi bitandukanye. Abakunze imyidagaduro rero mufite amahitamo menshi. Chansa Habimana yabiduteguriye. Uku kwezi kw'indwi hari urutonde rw'inini rw'amafilme n'amaseri azoshimisha cyane abakunzi bazo bo hirya no hino ku isi. Mu mafilme ariko aravugwa cyane harimo filme ya The Odyssey, filme nshasha y'umuhinyanyuzi Christopher Nolan ivuga urugendo rutoroshe rwa Odysseus agaruka imuhira inyuma y'intambara ya Troy. Harimo kandi ni filme nshasha ya Spider-Man Brand New Day, aho umukinyi wayo mukuru Peter Parker atangura ubuzima bushasha atagira n'umwe mu nshuti ziwe akimwibuka. Ku bakunda amafilme yo kurabira mu muryango, ifilme Moana
yarasubiwemwo aho ubu ikinwa n'abantu b'ukuri. Ubwa mbere iyo filime yari yakozwe hakoreshejwe ibishusho ibyo benshi bakunze kwita dessin anime. Hari kandi ni filime y'uruhererekane rwa Minions and Monster ku bakunda amafilime atwenza. Ku bakunda filime z'amatohoza, Enola Holmes ya gatatu iri kuri Netflix ubu yaramaze kuhashika, aho mushiki wa Sherlock Holmes yongeye kwisanga mu gikorwa gikomeye cyo gutorera umuti ikindi kibazo gikomeye. Ku bakunda amaseri nabo, Little House on the Prairie yagarutse muri ryo bushasha, mu gihe igice cya nyuma cya seri yitwa Heartstopper Forever yakunzwe cyane n'ugwaruka rwo ku isi yamaze gusohoka. Hari kandi na seri nshasha yitwa Elle yerekana ubuzima bw'uwitwa Elle Wood akiri mu mashuri yisumbuye imbere yuko aba umushingwa manza. Muri make uku kwezi kw'indwi kurimwo amafilime menshi yaba ku bakunda iz'intambara, izo gutwenga, iz'urukundo canke iz'amatohoza. Arakoze cyane mugenzi wacu Chansar Abimana. Reka dukomereze mu makuru y'imikino mu kanya turi bunakomereze mu mikino y'igikombe cy'isi, ariko reka tubanze mu Bushinwa aho mu makipe y'u Rwanda mu mikino ya sitting volleyball atatangiye neza irushanwa rya shampiyona y'isi ya sitting volleyball y'abafite ubumuga. Iyo shampiyona ihuriyemo ibihugu by'ibihangange muri uyu mukino aho bihataniye igikombe cy'isi ndetse n'itike yo kuzakina imikino ya Paralympique ya Los Angeles mu mwaka wa 2028. Bimwe mu bindi bihugu bihagarariye Afrika muri iyi mikino harimo Kenya ndetse na Misiri. Iri rushanwa kandi ryitabiriwe n'ibihugu 16 mu bagore ndetse n'ibindi 16 mu bagabo. Mu kanya gashize navuganye n'umunyamakuru w'umunyarwanda wa Radio TV10 Claude Hitimana uri gukurikirana iyi mikino maze ntangira mubaza uko amakipe y'u Rwanda yitwaye. Amakipe y'u Rwanda muri iyi mikino yo ku rwego rw'isi ya sitting volleyball navuga ko tatangiye neza kuko ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abagore yatangiye itsindwa n'iya Iran amaseta 3-0. Ni nawo mukino wafunguye irushanwa ryose muri rusange. Hanyuma nyuma y'uwo mukino hakurikiyeho ikipe y'abagabo yakinye na Misiri Egypt. Ikipe ya Misiri nayo itsinda u Rwanda amaseta 3-0. Ntabwo rero zabaye intangiriro nziza mu by'ukuri ku ikipe z'u Rwanda yaba ikipe y'abagabo ndetse n'abagore. Mubona ari iki cyaguye aya makipe cyane ko anasanzwe ahagaze neza ku rwego rwa Afrika? Yego asanzwe ahagaze neza, ariko mperewe nko ku ikipe y'abagabo muri Afrika iza ku mwanya wa kabiri n'ubundi nyuma ya Misiri. Urumva rero iyo bahuye na Misiri si ubwa mbere si ubwa kabiri, nta gihe u Rwanda rurahura na Misiri ngo rutsinde Misiri muri sitting volleyball. Misiri iyoboye Afrika igihe kirekire mu cyiciro cy'abagabo, ariko none ntabwo ari muri Afrika gusa kuko no ku rwego rw'isi usanga Misiri iri mu bihugu bitatu bya mbere. Hanyuma rero mu bagore nabo bahuye n'ikipe ibarusha, ikipe ya Iran ni ikipe ikomeye ndetse ikipe yabo y'abagabo yo ni nayo ubungubu iyoboye isi. Iyi kipe y'abagore hari abakinnyi bayo bagera kuri 4 basanzwe babanzamo batigeze baza kubera yuko bari muri congé de maternité, kandi abo bakinnyi n'abakinnyi bakomeye bagiye bafasha ikipe y'igihugu. None haba hari andi makipe yandahagarariye Afrika yabakinnye uyu munsi se? Andi makipe yakinnye ni ikipe y'igihugu ya Kenya rifite match n'Ubushinwa, ariko ikipe y'Ubushinwa yatsinze Kenya. Iyi Kenya iri kumwe mu itsinda rimwe n'u Rwanda n'ubwo Bushinwa ndetse na Iran. Ku bihugu bihagarariye Afrika ni ibihugu bitatu gusa, ni u Rwanda, ni Kenya ndetse na Egypt. Hanyuma Claude, tugana ku musozo watwibutsa uko gahunda y'imikino yo muri iri rushanwa iteye n'amakipe y'u Rwanda rugiye gukurikizaho? Ikipe y'igihugu y'u Rwanda ku munsi w'ejo ikipe y'abagabo izakina na Ukraine, hazaba ari ku isaha y'isa 10:30 za hano mu Bushinwa. Abakobwa nabo hirya mu kindi kibuga bazakina match yabo ya kabiri, bazakina n'Ubushinwa. Ubwo uzaba ari umunsi wa kabiri. Hanyuma umunsi wa gatatu ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu bagabo izakina na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hanyuma ikipe y'u Rwanda y'abagore izakina na Kenya. Hanyuma imikino y'amatsinda nirangira bazakora urutonde ranking uko buryo amakipe akurikirana. Ku munsi w'ejo wenda tuzabona icyerekezo cy'aho u Rwanda rushobora kuba rwasoza mu itsinda ruherereyemo. Ubu yari umunyamakuru wa Radio TV10 Claude Hitimana wakurikiranaga irushanwa rya shampiyona y'isi ya sitting volleyball y'abafite ubumuga. Dukomereza amakuru y'imikino twateguriwe na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango.
mwireho neza mwese bakunzi b'imikino kuri BBC. Ikipe y'Ubufaransa yaraye isinze Maroc 2-0 ikatisha itike ya kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'isi. Ese Ubufaransa bwaba buri mu nzira yo kwandika amateka atazibagirana? Ubufaransa bwanyeganyije isi butwara ibikombe byo muri 1998 na 2018, bwongeye kubaka ikipe ikomeye cyane inahabwa amahirwe yo kwegukana igikombe cy'isi cy'uyu mwaka. Ibitego bibiri, kimwe cya Kylian Mbappe wanahushije penalty n'ikindi cya Ousmane Dembele byari bihagije kongera gusezerera Maroc. Iri ni irushanwa rya nyuma ku mutoza Didier Deschamps. Harabibaza niba iyi ari yo kipe ye nziza cyane y'Ubufaransa yaba yarabayeho. Patrick Vieira wakiniye ikipe akanatwara igikombe cy'isi ubwo batsindaga Brazil 3-0 mu mukino wa nyuma wo muri 1998, yatangaje kuri ITV Sport ko Ubufaransa buri hafi yo gukora ibitangaza. Yavuze ko hashingiwe ku bakinnyi b'abasatirizi bufite iyi kipe ishobora kuba imwe mu zikomeye kandi zitangaje cyane zibayeho mu gisekuru cyabo. Undi mukino wa kimwe cya kane uyu munsi urahuza Espagne n'Ububiligi. Ikipe ya Espagne nayo iri mu zihabwa amahirwe yo kwegukana igikombe. Mu myaka ine umutoza Luis de la Fuente amaze atoza Espagne yatwaye igikombe cy'Uburayi mu myaka 2 ishize, none ubu ayigejeje muri kimwe cya kane. Ikipe itsinda muri uyu mukino izahura n'Ubufaransa muri kimwe cya kabiri. Kuva yafatiye ikipe mu kwa mbere 2023, Luis de la Fuente amaze gutsindwa imikino 3 gusa, akaba amaze imikino 35 yikurikiranya ikipe ye idatsindwa. Ese Ububiligi bwaba ari bwo buri budobye aya mateka? Umukino uratangira ku isaha ya 3 z'ijoro. Ku munsi w'ejo naho ibintu ntibizaba byoroshye hagati y'Ubwongereza na Norvege. Myugariro w'Ubwongereza Jarell Quansah yahanishijwe guhagarikwa imikino 2 ikurikiranye bitewe n'ikarita itukura yahawe ku mukino bakinnye na Mexique. Benjamin niyo kwizerwa. Urakoze cyane Yves. Quansah w'imyaka 23 wahoze akinira ikipe ya Liverpool azasiba umukino wa kimwe cya kane kuwa gatandatu bazakina na Norvege, ndetse nibaramuka bageze muri kimwe cya kabiri aho bashobora guhura hagati ya Argentine cyangwa se Ubusuwisi. Azaba yemerewe gukina gusa niba Ubwongereza bugeze ku mukino wa nyuma uzabera i New Jersey ku itariki ya 19. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Bwongereza ryatekerezaga kujurira, ariko hashingiwe ku mateka n'amabwiriza y'irushanwa nta buryo na bumwe buhari bwo kujuririra icyo gihano. Iki gihano cyerekanye neza ubusumbane no kudahura kw'amabwiriza ugereranije n'uburyo rutahizamu wa Amerika Furlan Balogun atahanwe. Uyu rutahizamu yahawe ikarita itukura ubwo bakinaga na Bosnia Herzegovina, bityo nawe yagombaga guhabwa igihano cyo guhagarikwa nibura imikino 2. Balogun w'imyaka 25 yagombaga gusiba umukino wa kimwe cy'umunani wabahuje n'Ububiligi, ariko FIFA yafashe icyemezo gitunguranye no gusubika icyo gihano mu gihe cy'amezi 12. Perezida wa Amerika Donald Trump yemeje ko yahamagaye perezida wa FIFA Gianni Infantino asaba ko habaho isuzumwa rishya kuri iyo karita itukura. FIFA yavuze ko yafashe uwo mwanzuro ishingiye ku miterere yose yihariye yaranze icyo gikorwa ndetse n'ibimenyetso byari bihari. Nta bindi bisobanuro byimbitse FIFA yigeze itanga. Yves, urakoze cyane Benjamin. Hagati aho uwo mukino ngo ufite icyo uvuze cyane kuri rutahizamu wa Norvege ukinira ikipe ya Manchester City yo mu Bwongereza Erling Haaland. Yavuze ko atekereza ko Ubwongereza ari imwe mu makipe ahabwa amahirwe menshi yo kwegukana igikombe cy'isi. Norvege heruka mu gikombe cy'isi muri 1998 isezererwa mu matsinda, ariko ubu yageze mu makipe 8 ya nyuma ku nshuro ya mbere nyuma yo kuba iya kabiri mu itsinda. Haaland w'imyaka 25 y'amavuko niwe mukinnyi ngenderwaho wa Norvege, amaze gutsinda ibitego mu mikino 14 ishize y'amarushanwa yakiniye Norvege, kandi arashaka gukomeza uwo muhigo ku mukino bazakina n'igihugu cye cy'amavuko. Yavukiye mu mujyi wa Leeds mu gihe ise yakiniraga ikipe ya Leeds United. Amaze gutsinda ibitego 7 mu mikino 4 yakiniye muri iki gikombe cy'isi, birimo 2 yatsinze Brazil, byafashije ikipe kugera muri kimwe cya kane. Ubwongereza bushobora gukina uno mukino budafite myugariro Mark Gehi. Amakuru aravuga ko yagombaga gusuzumwa kuri uyu wa gatanu ngo hemezwe niba ku munsi w'ejo ashobora gukina. Gehi yagize imvune y'agatsinsino mu mukino w'abahuje na Mexique. Ayo niyo y'imikino nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. Arakoze cyane Yves Bucyana. Reka dukomereze mu kiganiro baza muganga.
ubyitayeho neza uburwayi bwo kuva imyuna mu mazuru bukunze gutungurana bityo bikabangamira ababufite gusa ngo hari ibimenyetso bimwe na bimwe bishobora kwereka umuntu ko bigiye kuba. Ni mu gice cya kabiri kuri ubu burwayi. Nanone turacyari kumwe na muganga Kayitesi Mukara mu ivuriro Human Hoods. Biterwa n'ikibazo kuko urumva mu bana nta kindi kintu aba ari buvuge ubona ava. Cyakora ashobora kuba afite ibicurane, ashobora kuba wenda yari yiriwe ku izuba ukavuga ngo yari yiriwe ku izuba cyangwa nkunda kumubona akora mu mazuru. Ibyo ni ibindi bimenyetso byatuma wenda ukeka ko buri uko bibaye gutya ava mu mazuru. Ariko mu muntu mukuru ho birashoboka kuko ari umuntu mukuru ukubwira ngo buri uko mfite ibicurane iyo nitsamuye mba nzi ko ndi buve mu mazuru, cyangwa nyine hari ubwo ushobora kuba ufite ibimenyetso ariko akenshi kuva mu mazuru biza bitunguranye. Kuko bidatunguranye ushobora no kureka gukora bya bindi bituma uva mu mazuru, ko buri wese uva mu mazuru biba bimuhangayikishije. Rero abantu bafite ikibazo cy'imyuna yaba abana yaba bakuru mubafasha iki kwa muganga? Ikintu cya mbere ni ukureba ikigero umubiri uhungabanyeho. Niba yavuye cyane ukabona ko yavuye cyane abakeneye ubutabazi bwo kubanza kumusubizamo amazi mu mubiri, kuko nyine umubiri wahungabanye watakaje amaraso ariko watakaje n'amazi, kugira ngo tansiyo ye cyangwa ikigero cy'imiterere y'umutima n'imitembere y'amaraso gisubire ku kigero gikwiye, kuko iyo kigiye hasi bituma amaraso adatemba mu ngingo z'ingenzi nko mu bwonko, mu mpyiko, bigatuma ugira ikibazo. Muri make umuntu uri mu kaga bakeneye ubutabazi bw'ibanze. Ariko ko nabivuze icyiza nyine cy'indwara ni uko bakenera ubutabazi bw'ibanze ku mpamvu z'uko bavuye cyane atari benshi. Abenshi niba abandi bisa nkaho bita mubangamiye kandi ntacyo bimutwaye mu buzima bwe bwa buri munsi. Rero ni ukuvuga ngo igikorwa giterwa n'uburemere bw'ikibazo. Hari ubutabazi bw'ibanze cyangwa hari ukuvurwa muri rusange kugira ngo ikibitera kivurwe kugira ngo kuva nabyo bihagarare. Abantu koko barakira imyuna? Biterwa n'impamvu, ariko ubusanzwe muri rusange imyuna irakira. Ariko hariho gukira bya burundu, hariho no kuvuga ngo njya mva imyuna, uyu munsi imyuna bayihagaritse, wenda yahawe imiti ituma amaraso avura kuva bigahagarara. Ariko yene nyuma y'amezi 6 akazongera akava, biterwa n'impamvu. Ariko hari abandi bava ku mpamvu zishobora gukosoka. Nk'urugero babandi twavuze bafite umuvuduko, ni ukuvuga ngo mu gihe umuvuduko wazamutse azava, ariko mu gihe azafata imiti umuvuduko w'amaraso ukamera neza nabwo azava. Cyangwa bafite ibibyimba mu mazuru, ibyo bibyimba nibikosorwa kuva bizahagarara burundu. Rero birumvikana yuko biterwa n'impamvu. Hari ivuga ngo umuntu ukimara kubona ko ariho arava amaraso ngo hari ubutabazi umukorera. Nibyo? Ubwo ni ubuhe butabazi muga mbere yuko aza kwa muganga? Burahari kandi nibyo, hari ubutabazi bw'ibanze. Icyambere nuko bakunda gusuka amazi nko ku gahanga cyangwa gukaraba amazi akonje mu maso cyangwa gushyiraho igitambaro. Ikivyo bikora nuko ubukonje butuma udutsi tw'amaraso dufunga dusa nkaho twegerana. Ubushuhe butuma imitsi y'amaraso yaguka kugira ngo amaraso atembe ari menshi. Iyo rero wisutseho amaso cyangwa karaba amazi yamazi mu maso, ubukonje bujya aho ngaho mu maso, mu mitsi nyine yo mu maso, bigatuma imitsi yifunga, noneho amaraso atemba gabanuka kuva bigahagarara. Niyo mekanizmu ituma kuva bihagarara. Ubwo ni ubutabazi bw'ibanze. Ikindi umurwayi asabwa gufata ku mazuru, hano horohereje ho ku mazuru akahakanda, kuko mo imbere niho hari ya mitsi twavuze 5 ihajya yose icyarimwe igatuma hatemba amaraso menshi. Rero iyo ukanze amazuru bituma utugingo two mu maraso dutuma amaraso avura bihateranira amaraso akavura. Ikindi nabwo iyo hajeho ayo maraso yahavuriye hakuma, biba byiza kutahomora, kuko iyo uhomoye urongera ugafungura ya robine yavaga hakongera kandi amaraso akongera agatemba. Navuga ko ubwo ari bwo butabazi bw'ibanze. Ariko iyo ari abantu bikunda kugaruka cyangwa koze ibyo by'ibanze biranze, kijya kwa muganga. Yaje kwa muganga dushiramo amapamba mu mazuru kugira ngo dukande ya mitsi ireke kuva. Nago dushiramo imiti, ndabizi ko hanze iyo mungo hari imiti ishyirwa mu mazuru ituma bareka kuva, ariko ikibazo nuko iyo miti yishizwemo mu minota mike yareka kuva, ariko minota 30 ya miti kongera kandi karega kongera kandi kuva. Iyo baje kwa muganga cyane kwa muganga mu mihogo, mu mazuru no mu matwi, nago dushiramo ya miti, dushiramo amapamba bigatuma hantu hakandwa
imitsi ikareka kuva, ayo mapamba akaguma mu mazuru hagati y'iminsi 2 n'iminsi 4 biterwa n'ikibazo uko kingana, ariko tunareba dusuzuma ni hehe harimo kuva, hari ubwo dushobora no kuhabona hagashiririzwa kugira ngo hareke kuva, iyo bibaye ngombwa ko bagwa iyo ari impamvu zisaba imiti nabyo biratangwa. ubu yari muganga Kayitesi Mukara wagiranye ikiganiro na mugenzi wacu Yvette Kabatesi, naho duseje amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba, mwari kumwe nanjye Latifa Mutesi.